Binigat asum sumbrek nagkaget, amang manggad nagpay dumating na kinagaget. Ipakay namin para pamilya na maitit na lang kagpaayda. Nagpuraw ti kawas nang yan nagpegati obra na masakit tatari patwen na. Amin nakanito si aalwat lata, isut pinili na agasat na. Nena alos tidaken kwara, uray bubukawan ti pasyente na. Di trato dagas la aguyot da, awan tirara enda. Nena anak puraw kawes na, inal daw asa bidong sansagrapen na. Sa bidong ay pasyente na, adi na met na tagay gindi na. Sira nagsaklat nagserbit paswa. Idi kwan na akara nakapsut ti bagina ang ngangabit panaganges na. Uray napiksa pakinakem na, napikpik sa ti corona. Nakaitan ni nena dandanin pumakadagang kala at tiyuungan na. Napanunod na pasyente na, di pa'y nalpas ka no timbisyon na. Nena nagsupling jay obra na, uray nung isuutan pasyente na. Garay dukal iti bakuna, banwar kayot pandemya. Nena anak puraw kawes na, dakay iti anghel mi dito'y naka. Di kay kumamaong uma, nga ang servisyo't kailyan na. Nena nagsupling jay obra na, uray nung isuutan pasyente na. Garay dukal iti bakuna, banwar kayot pandemya. Nena anak puraw kawes na, dakay iti anghel mi dito'y naka. Di kay